Pamiarsa pengelimbakan kasus harian COVID-19 nasional ring tanggal 12 November. Kauningin tedun yening saihang ring rahina sedurung nyane ingi punika kantos 300 sia dasa sia diri. Wilangan kasus anyar sani kepanggih inucap mungguh ring mekata 300-an diri. Asa punika taler indik wilangan pasien padem taler mawawah nanging nenten mesai ring rahina sedurung nyane inggih punika kantos dasan diri. Wilangan pasien kenak kauningin nincap langkungan saking kuentenan kasus anyar inggih punika kantos sama sandiri. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyinayang pawawahan kasus COVID-19 kantos 350 sia diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun dados langkungan 4 yuta satak seket tali diri. Lianan punika indik pasien kenak mawawah kantos sama seket siki diri. Artos nyane pasien kenak kantos mangkin wenten langkungan petang yuta sia dasa pitu tali diri utawi sia dasa 6,4%. Pasien padem kauningin 16 diri, sane ngawinang wilangan kumulatif nyane dados langkungan 100 tali nanggu petang dasa 3 diri utawi 3,4% selami panglimbak pandemi dawek bulan Maret warsa kali tali kali dasa lintang. Raris wilangan pasien COVID-19 sane kanton kerawat kantos sia tali 300 nanggu 5 diri, suspek kantos langkungan 5 tali diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.